ngewe ndifuza ko Magnifique nzanire ifoto y'umutoza Taleb Abdelrahim, ndifuza kumusesengura umutoza w'ikipe ya PRFC. baterekemo ifoto umwarabu hariya asesengurwe ku byo yatangaje mu kiganiro n'abanyamakuru. Ko tubigarukaho kuko umupira nyine uraganirwa ku meza ukaganirwa cyane. So iyi nkuru rero Kazungu nuvuga ngo ni nka, ariko twinjira muri iyo nkuru Lorenzo naguciye mu ijambo, izi statistique warudukiriye hano kuri YouTube, mikino 26 umutoza Abdelrahim Taleb amaze gutsinda 12, anganya 6, atsindwa 8, yinjiza ibitego 40, yinjizwa ibitego 29, ruvuga ngo win ku kigereranyo kwijana, amaze gutsinda imikino ku kigero cya 46%, success 53% ngo yashatse kuvuga ngo iki, nuvuga ngo uteranyije imikino nuvuga ngo iriya winning percentage, nuvuga ngo gutsinda umukino, atsinda umukino kuri hejanisha. Success rero n'amanota draw zimuha iyo yanganyije utunota abona natwa batubariyemo hariya cyane, babarebye amanota mbese abona muri rusange ari kuri 53.18%. So iyi nkuru rero ndayinjiramo, reka mfate screenshot yanditswe n'ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda, ariko nge nifuje gukoresha iya Kinyamupira News. Kinya News iza ku kiganiro article iravuga ngo nzaba biri inyuma n'ababatumye. Taleb yavuze kuba tifuriza APRFC ibyiza. Kwatanya kuvuga ibyadirize nawe na numwe kandi kumureka ibyadiri yatangazaga ni proadiri ubundi, ahubwo naye nabonye avuga amazina y'Akazungu bamaze kumwinjiza muri system. Umuntu yaramamaga ndahano nicare nimo gusenga ati adiri arakuvuza Kazungu uri gusenga mvuga nagiye hano gusenga, umuntu arampamagara ati adiri arakuvuza Nyamirambo nyuma ya match. Jya mvuga gute se mpuriye na match? Urabona Kazungu sinzi ni twarakoranaga Kazungu, twarakoranaga harya yadutukaga cyane Adiri. None se Magnifique ubwo batugire kuri FM abantu baracyareka cyane na Mukude oya Mukudari yaragiye, nakoranaga nawe na Anta nakoranaga nawe na biganiro. Okay, so komeza utangiye kuvuga ngo reka komerezeho hari n'abari inyuma nibura tugaruke. Nyuma yo kwegukana amanota 3 ku mukino w'ikirane APRFC yatsinzemo Etincelle 2-1, toza mukuru w'ikipe y'ingabo z'igihugu Taleb Abdelrahim yagaragaje uburakari buvanze no gukebura abantu, avuga ko bihishe inyuma yitangazamakuru bagamije guca intege umushinga afitiye iyi kipe. Akunda gasubiramo nakajurira, yagaragaje uburakari buvanze no gukebura abantu, avuga ko bihishe inyuma y'ibitangazamakuru bagamije guca intege umushinga rutura afitiye iyi kipe. Ndakomeza arakomeza mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye umukino wabereye i Nyamirambo ku mugoroba ku wa kabiri. Taleb ntishimye na gato uburyo abona abantu bamwe baca ruhinga bagashaka kugaragaza nabi ikipe. Umutoza, staff cyangwa perezida wa APRFC arimo arakorera ubuvugizi perezida wa APRFC general perezida chairman nyine arimo aramukorera ubuvugizi. Atabo bose nzaba biri inyuma nzi n'ababatumye. Taleb yavuze ko amaze imyaka irenga 30 mu butoza, yatwaye ibikombe bikomeye birimo Champions League ya Afrika ubwo yari muri Wydad Athletic de Casablanca WAC, bityo ko atari umuntu w'umwana wo kutamenya ibiri kubera inyuma y'itangazamakuru. Ati nzi abantu bari inyuma y'ibi, mfite uburambe bwo gutwara ibikombe, iyo nsomye ibitekerezo binenga mbanza wabyanditse n'uwabimutumye. Ndabizi buri wese arabizi, itangazamakuru ryose rirabizi ndetse na APR irabizi. Yakomeje agira ati dufite umushinga w'ahazaza, ubu nibwo butumwa nashakaga guha abifuriza ikipe gutsindwa. Ndagasubiramo nakajurira. Yakomeje agira ati dufite umushinga w'ahazaza, ubu nibwo butumwa nashakaga guha abifuriza ikipe gutsindwa. Iryo niryo jambo ryanjye rya nyuma. Uyu mutoza yavuze ko telefone ye ihora ku murongo, ko umunyamakuru wese ushaka kumenya amakuru y'impamo
aho kugira ngo batangaze amakuru y'ibinyoma adafite ishingiro. Ikindi cyagarutsweho cyane na Taleb ni umunaniro ukabije abakinnyi bafite, avuga ko uburyo imikino ya PRFC yegeranye bidashoboka ku rwego rw'ubuzima bw'abakinnyi ndetse ko ntaho byigeze bibaho. Yagize ati uyu ni umukino wacu wa gatandatu mu minsi 12, ntabwo byoroshye gukina umukino ugoye buri minsi 2. Hiyongereyeho ingendo, ntekereza ko ibi bitari gufasha APR. Amakipe yose afite uburenganzira bwo kuruhuka icyumweru cyangwa iminsi 3, twebwe oya turakina buri minsi 2. Yibaje impamvu APRFC ishyirwaho imikino buri masaha 48, avuga ko bigira ingaruka ku musaruro n'ubuzima bw'abakinnyi. Taleb kandi yafashe umwanya wo gusubiza abanenga uburyo akoresha abakinnyi bavuye mu mvune. Kajibril Watara avuga ko abakora ibyo ari ukuyobya rubanda kuko we nk'inzobere mu kongera ingufu abakinnyi. Ndakajurira harimo twist ikomeye w'inzobere mu kongerera imbaraga abakinnyi. Bwa mbere kuvagira muri APR avuze akazi ke ka nyako. Serge Mwambari cyane kugira ngo yemeze kuko we nk'inzobere mu kongerera ingufu abakinnyi ibyo akora biba byemejwe yibeshya akazi bamuhaye. Attention yavuze ko atwaye Champions League ari kumwe na Wydad. Ibyo tugiye kubigarukaho. Ati Jibril amaze amezi 2 adahari, nta mpamvu yo kunenga cyangwa kuyobya rubanda. Ugomba byibura kumva ibitekerezo by'abari hafi y'umukinnyi mbere yo kuvuga. Mu gusoza Taleb yibukije ko intego ye muri APR ari ukubaka ikipe ifite ubushobozi bwo guhatana ku rwego rwa Afurika umwaka utaha uyu ngo nurimo. Bityo ko bisaba kwihangana no gukina umupira ugezweho aho gukina atumbika imipira gusa, gutumura imipira mu kirere, niko yavugaga. Yavuze ko ukira uwo ni yabayajomereye akabona ko gutwara igikombe cya shampiyona bishobora kuba bitashoboka. Kandi ikipe inaniwe iri gukina imikino myinshi. Wangu urabona ngo arategura ikipe ya Sezita. Intego ye uko arimo gusoma mu mvugo ye, we intego ye no gutegura ikipe ya Sezita. Ariko yavuze amarushanwa y'Afrika muri imbere mu gihugu ushobora usanga bitakiri intego ategera umutoza kwa APR itwara ibikombe. Ibi Nandore yarabitwaye reka. Nandore yarabitwaye. Uza ngo intego nyamukuru ni Champions League. Komeza kujya ngo tuze kujyamo neza. Yavuze ko nubwo hari abashaka guca intege uwo mushinga afite icyizere ubuyobozi bwa PRFC, abakinnyi be ndetse na staff ye, kandi ko biteguye gukomeza kuzamura urwego rw'imikinire. APRFC izasubira mu kibuga mu mpera z'icyumweru yakira Police FC tariki 6 Ukuboza saa 12 z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium. Ni inkuru yanditswe n'umunyamakuru wa Kinyamupira News, akaba yitwa Ishimwe Yarakoze Seth Kefa, ni umukozi wa Demba. Demba yarangaje yamaze kongaje. Narinzi ko ari uziyandikira. Narinzi ko izo nkuru ari uziyandikira kuri Kinyamupira. Magnifique mfashe hari amafoto abiri uhaye uyankirira hamwe uravugishijwe uvuze muri Demba uyanteranyirize rwose, amwe ajye ku ruhande rumwe andi ajye ku ruhande kuko bifatanyije muri iyo nkuru Lorenzo arimo dusomera. None nibariza akabazo kamwe kazungu na Lorenzo. Nawe ubona ko witereka. Nanjye mbona uko nitereka ko tugiye gusesengura ibyo yavuzemo. Ibyo yavuze bimwe mu byo yavuze. Nimubona mubateyeho. Ibintu Taleb yavuze. Ibirukuri ni nka 3%. Ibirukuri mubyo yavuze byose cyane. Uyu mugabo aratangaje cyane. Why Lorenzo nakoza gashya mbere ko tubyinjiramo muri deep abeshyi mubyo yavuze byose, abeshyi ibintu bitatu wakuramo 3 kuri jana. Icyambere aravuga ko ari umutoza ufite experience y'imyaka 30 yatwaye Champions League nayo yatwaye. Hayo icyo ni icyambere. Ahubwo ndebe yaratangiye gutoza ryari. Ushaka gusanga atari 95. Icya kabiri kuri Taleb avuga ko ekipe ye ikina imikino yegeranye ngo buri minsi 2. APR yakinye kwa 5 garutse kwa 2 ari minsi nk'ayo. Magnifique namfasha ku kartu tarakarengaho kabisa. APR yakinye kwa 5 saa 12. Ndagira ngo tugarure icyo kintu. APR yakinye kwa 5 saa 12. Yongera gukina kwa 2 saa 12.
harimo iminsi ngaha harimo amasaha ngaha kandi aribyo nshaka kukwereka. aperi yarutse kuwa gatandatu ku cyumweru no kuwa mbere iyo si iminsi 3 myiza yo kuruhuka ni ikina buri minsi 3 nta hantu ikina buri minsi 2 oya hari iminsi 2 iremewe amasaha 28 aremewe ariko nta hirayikina. uretse turebe ndashaka kubanza kureba match nigiga izo statistique uri kuvuga nizo nahaye magnifique agiye gushyiramo hano nigiye match zabereye. uyu mugabo arabeshya pe arabeshya abantu azi ko badakurikirana. aperi hagati ya match Etincelle ni ya hagati ya match Etincelle urumva na match ya Musa arya ya Marine harimo amasaha ngahe harimo amasaha 70 na agera muri 70 na babara 48 gute oya urumva ngo amategeko ya Rwanda Premier League aranditse arazwe ekipe ishobora gukina imikino mu gihe mu mukino harimo hagati y'umukino n'undi harimo amasaha 48 kazu iryo tegeko siyo nyine ya pere siyo yonyine aha urakoze cyane dore icyo nashakaga ni iki Lorenzo na Kazungu. aperi tugiye gufata imikino iheruka gukirwa ngo yegeranye ku itariki 22 ku itariki 22 yakinye na Musanze z'ukwezi kwa 11 itsindwa ibitego 3-2 sibyo yagarutse mu kibuga 25 nyuma y'iminsi 3 buhagaze ho gatoye dore ngibi byo biri hano uziyo bari iminsi 40 uziyo babara amasaha 48 yego babara kuri 23 na 24 iyo iminsi burya niyo mpamvu bavuga ngo iyo ni iminsi 2 niba hatarimo amasaha 48 ariko arimo ikipe ntiyakina arimo nibyo turi kwerekana arimo ntago bakwemera kuyikina se urebe itsinda 2-1 Marine nabwo harimo igaruka ku itariki 28 harimo n'ubundi minsi 2 harimo iminsi 2 amasaha 48 inganya 1-1 na AS Kigali igaruka ku itariki zingahejo igaruka tariki 2 harimo iminsi 3 harimo iminsi 3 inganya na Etincelle uretse gato kuri match ya AS Kigali kugera kuri match ya Etincelle harimo iminsi 3 urebe izo match ari kurira fata mugenzi wacu turi gukina na championnat y'u Rwanda Kazungu reberi Hilal match ya kina Omdurman ku itariki 21 urebe match wabanakina arimo n'ingendo bo noneho yakinnye na MCRG niba dushaka no kwiga tujye twiga no kwandi makipe akomeye burya abayeho harimo ingendo zo kujya mu bindi bihugu yego yakinnye na MCRG ni match uyibaza ari nka perfect izo match noneho ubanza noneho byaba bishoboka abe birane tuba tubiteguye yakinnye ari kuwa gatatu irazikina na polisi kuko yagomba kwitegura championnat y'u Rwanda ihita yerekeza muri Congo Kinshasa 26 abami iminsi 3 gusa ikina kuri 30 na center wa Rupopi Kinshasa ifite match uyu munsi na Gasogi ikora urugendo igomba gukina match indi kwa gatatu ifite igomba gukina muri weekend izakina ntabwo noneho na Aremereke niko bimeze Aremereke yakinye na Kiyovu tariki 24 ahubwo ni abari bashaka batsinda Kiyovu 2-0 bagaruka 27 ubwo baruhuka 25 no 26 si iminsi 2 bagaruka basura Bugesera 27 si iminsi 2 baratsindwa baruhuka 28 na 29 kuri 30 bagaruka bakina na Gorira si iminsi 30 uyu munsi bagiye gukina na Gasogi muri weekend oya Aremereke nagikina uyu munsi Aremereke nagikina uyu munsi ariko match yakinnye 3 zikurikiranye nabo ni ya minsi 2 ariko umukino avugiyeho ko abakinnyi bananiwe ni umukino warutse iminsi 3 icya mbere uyu mutoza ngenda ndabona atari professional kabisa uzi impamvu nta muntu wahaye umukino wa APR awukuye mu ijuru awuhimbye ni imikino iri normal APR igomba gukina gisanzwe APR impamvu ifite yagize ibirane 2 nuko APR yakinye Champions League nyamara uyu munsi 9 Aremereke irakina na Rutsiro nese barataka nta guhagarara nabona iminsi 3 ari itatsa ari mu biki nta guhagarara uyu mutoza ibintu avuga arabeshya wari uzana bihengekeye se yavuze ngo APR niyo yonyine ngo ipangirwa imikino yegeranye n'ubundi uri muri screen abantu bakubonye nubwo biteye kuri mwiza kuki wange ko abantu bakubona kushinya yawe y'umukara n'urwo ruhu niyo atinya kamera byata wakora kuri telefone Magnifique guteretsemo rwose ubwo nyine Magnifique rikari umukino kigomba kuba clair yego uyu mutoza yagiye kubesha abafana ba APR rega niba babwira abagira ngo bashyire mu mujinya ngo bumure kuri Rwanda Premier League ngo baramwanga ntago bamwanga nta we yagaragaje ko ngo APR bayipangira imikino myinshi yegeranye kubera papasi ntayo Aremereke ni kwikina Hilal ni kwikina Hilal ni kwikina no bakira na match zikomeye nka Hilal ikina match zikomeye cyane APR ni kwikina APR nta match bayihaye
bayegeranya imikino bidakurikije amategeko ntayo ibi yibaho niba kuri Al-Hilal niba kuri Emelec n'iza Gasogi ifite ibirarane harya turimo turajyana nka Al-Hilal sinabonaga ngo andi makipe yose si iminsi 5 abagirimo kuri Al-Hilal ngo andi makipe uretse gato ngo andi makipe Al-Hilal ifite Champions League Emelec niyo dushatse niyo ijyaniranye na iri mu marushanwa shampiyona gusa nimunsubize inyuma nta hantu Emelec umutoza abesha ngo andi makipe yose ngo aruhuka icyumweru Al-Hilal iruhuka icyumweru Emelec iruhuka icyumweru Gasogi kuruhuka icyumweru amakipe aruhuka icyumweru n'adafite ikirarane muri icyo cyumweru nyine turajyana none se wagira ngo imikino bayikureho ntizakinwa azakina imikino mike uyu mutoza ntabwo ari professional abantu babyumve Emelec arimo arazana amatiku umupira atari ngombwa kuri Rwanda Premier League ngo barimo baraduha imikino yegeranye ngo nitwe kipe yonyine gukina ngo buri minsi 2 ngo ndi yose ari gukina ngo nyuma y'icyumweru ni byose reba fixtures za Al-Hilal nkubwe ya fixtures za Emelec nese arimo arabeshya kuko arimo arabeshya Emelec ntihagarara arimo arasopanya abafana ariko nawe naburi ibyo asobanura ashobora kuzavuga ati nakina ubutaha arimo arasopanya abafana umutoza wabuze umusaruro ariko wowe ntiyabivuze ngira ngo nyuma yo gutsindwa kabiri umutoza wabuze umusaruro ntabura hashakishiriza imikino myinshi ariko Novice azavuga ati ufite squad ngari turakina tutaruhuka none se uzaruhuka ute kandi warasaze champion abandi baratangiye mugomba gukina ubutaruhuka kugira ngo mujye ku mikino abandi bose bakinye mujyanirane nabo none ikinyico tumaze kubona ko ari ikinyoma turimo turashaka clarity turimo turashaka ukuri kw'ibyo avuga sibyo saa 9 Emelec iri Rubavu icyo kuba pangirwa imikino nakubwiye ko yabuze ibinyoma bitatu icyo cyo cyambere pangirwa imikino yegeranye wenyine abandi bose bakina nyuma y'icyumweru sibyo arabeshya hagiye kuzana igikombe cy'amahoro nacyo azagikina rwose ntabwo ari ibanga azagikina si bya bindi ngo azakivumbura wanyagiranywe n'abandi ngo genatose kazu ariko apere ko ariyo kifite abakinnyi benshi bamenyereye shampiyona umutoza yemerewe kuvana amatake yose yabatata akayisimbuza indi turi gusara abakinnyi banamine turi kubasara imikino babuze imikino turi gusara imikino babugingo Hakim babuze imikino turasara imikino ba Swane ko ariyo mutoza ugira abakinnyi benshi adakoresha ubundi ataka imikino gute wakoresha abakinnyi bawe bose aho nge ni narindi afite squad depth ngari ufite squad bapasi abandi buri gihe babahaji ni bakina uri muri ataka imikino how turagagera kuri Kiyovu mu kanya Kiyovu iri gukina idashobora kubona amazutu yo gucanira stade Kiyovu iri kwambara ikabutura caguwa harya ngo yiki irimo irambara amakabutura caguwa kuri jezi amasita ku mipira amasita kwitarira akora Kiyovu why icyo ni ikinyoma cya mbere rikari turimo turajyana ikinyoma cya kabiri umutoza yongeye kubeshya ko yatwaye Champions League kindi kinyoma ngo mwiriwe neza umutoza ntabatinze agira impamvu ibuka avuga ngo ikipe yanjye muzayibona muri Sekafa ngo abakinnyi baravunitse imikino yegeranye uruka no muri Sekafa avuga ko akinira ku izuba se ngo ni imikino yegeranye ariko ngakina saa 6 muri Sekafa nagaruka muri Sekafa avuga ko abakinnyi ngo Gwisaba bababwiye gukina se bakinira ngo bakina saa 6 wajya muri wenyine ukina saa 6 ahora impamvu nkizi zirimo ibinyoma icya kabiri uyu mutoza bita Taleb ni umutoza w'iki kiragano turimo sibyo palmarès ye irazwi ntabwo turi igihugu kitari ntabwo turi Libya Rikari itabamo internet muri za Libya hatari internet cyangwa ko North Korea twe ntabwo turi za Pyongyang my friend twe dufite internet mu buryo bwose buhagije 5G yaraje iki gihugu urabeshya abantu Taleb atekereza ko turi Libya aho udashobora kubona ikintu na kimwe kiri ntabwo turi za Pyongyang aho Kigali yabaye muri Pyongyang ubu turi kubivuga njye bunageze ku marushanwa magari marushanwa manini Wadad oya ujya ku marushanwa duhere kuri kariyeri yo gutoza kariyeri ye uyu mutoza equipe ya mbere yatoje sibyo yabaye umutoza w'ikipe yitwa Maghreb Tetouan urumva yitoje hagati ya 2009 hagati ya 2007 na 2009 kuva 2007 gashize imyaka ingahe kuva 2007 gashize imyaka ingahe 18 na 20 ntirashira burya amaze imyaka 18 atoje equipe ya mbere yatoje mu mateka ye Maghreb Tetouan none imyaka 18 kugera kwita 30 why atoza ikipe ya mbere equipe ya mbere yatoje ni equipe yitwa Maghreb Tetouan
yayitoje kuva muri 2007 kugera 2009 niyo kipe ya mbere yatoje ni imyaka 18 n'aya gatatu nayo bazidahari none iriya 30 ibyo Lorenzo yavuze ati 3%. iriya Iyo 30 ushobora kuba ari byo yavuze by'ukuri. Nanjye nagize amatsiko umutoza amaze imyaka 30 yayitoje amakipe kuva yatoje ekipe ya mbere yatoje yitwa Maghreb Tetouan ajya muri ekipe yitwa Wydad Fès yo muri Maroc arose ubo wa mbere asohotse mu gihugu bundi ajya muri ekipe yitwa COD Meknes ajya muri Berkane muri 2012 nibwo yatangiye kujya ku ikarita ageze muri Berkane avamo ajya muri Wydad 2013 nibwo yatoje Wydad 2013 Wydad nibwo yayitoje yayitoje 2013 ayitoza yayitoje amezi atandatu yagiyemo ku itariki 13 z'ukwa 12 18 z'ukwa gatandatu na 13 ahava tariki 24 z'ukwa 12 amezi atandatu gusa byari bihagije ku musezero ubwo yaba ari nka fazari avamo ajya muri agakipe kitwa Mas Fès n'ubundi ko muri Maroc ajya muri Berkane 2014 sibyo nahisa tujyanye turi kujyana rwose aha ho yahagiye tariki ya mbere z'ukwa 7 na 14 yayitoje imikino 30 urumva afite winning percentage ya rimwe n'ibice bivuze ngo ni ariko niyo pa goal pa play nk'igitego cye mu manota n'amanota aha mu manota abafite inota rimwe n'ibice bibiri yabitoje guhera mu kwa 7 kwa 2014 kugera mu kwa gatandatu kwa 2015 yitoje sezo yose Berkane 2014 kugeza 2015 turi kumwe ajya muri Difa El Jadida si muri Maroc n'ubundi yitoje imikino 84 yayitoje imyaka ibiri kuva 2016 kugera 2018 84 niyo yatoje imikino myinshi muri kariyeri ye yose Difa El Jadida ajya muri ekipi ya Ittihad Tanger ahita yirukanwa rwose ndumva nta mikino myinshi ntabwo yatoje muri Tanger yari technical director ajya muri AS FAR Rabat hagati ya 2019 na 2020 n'umwaka umwe imikino 37 turi kumwe mvuze winning percentage ibiri hasi cyane kuko ahora ari muri rimwe wumva match hari amanota 3 kazu iyo mukoreye igenekereza ry'imibare bavuga ko aho ni rimwe n'igice kimwe rimwe n'ibice bitatu bavuga ngo nta nubwo buri match bavuga ko abona amanota abiri buri match points per game amanota abona kuri buri game abari hasi cyane ni munsi ya 50% abari kuri 1.1 rimwe 1.2 1.1 gutyo amanota abona ku mukino umwe ya 50% swa mutoza wizeye ko yatsinda kareka wapi itatu yikurikiranye wapi umukino wa 3-3 ntabwo waba ari afite rimwe ari ikipe yitwa TAS Casablanca yatoje kuva 2021 kugera 2020 n'ubundi yayitoje imikino ibiri gusa ahita ava mu bora yarirukanwa ajya muri yitwa Safi no kwezi yayitoje nayitoze imikino 12 gusa asubira muri Difa El Jadida 2022 2023 ayitoze imikino 9 yonyine muri sezo bivuze ngo nabwo yahise yirukanwa iya n'amezi abiri yayimazemo ajya muri RSA Zemamra ari directeur technique ari wa APR yamukuye bivuze ngo APR yamufasha atari umutoza aheruka kuba umutoza 2023 yego APR yamufasha atari umutoza kuko ikipe hano muri 2025 amaze imyaka 2 atari umutoza hano yahavuye tariki 6 z'ukwa mbere ikipe yitwa Renaissance Zemamra mbere mwaka we 2024 kandi none ikipe na kane ari ikipe niyo ikipe yarabereye directeur niyo mu cyiciro cya mbere ikipe yitwa RSA Zemamra Renaissance Zemamra Botora Pro Inui ndabona ari first tire wa sport muri iyo kipe nabwo mushaka icyiciro cyayo ni icyiciro cya mbere buriya ndi kubona first tire kabisa icyiciro kandebe Botora Pro Inui oya konzi Botora Pro League se ni first tire kandi amakipe 16 nibyo ni icyiciro cya mbere yari directeur wayo bivuze ngo yaje muri APR atari umutoza yaje muri APR avuye mu kazi ka direction technique sibyo uyu mutoza cyo ni ikinyoma cya kabiri cya experience afite mu gutoza ikinyoma cya gatatu yatwaye Champions League icyo ni ikinyoma cyatangiye kuvugwa akiza muri APR kugira ngo abone akazi twagihakanye n'itangazamakuru akiza ariko aracyakivuga avuga ko yayitwaye muri ikipe ubundi avuga ko yayitwaye muri Wydad ngiye kubashakira ibikombe bya Champions League Wydad yatwaye n'abatoza babitwaye kazu ni bitatu si bitatura uretse gato Wydad ifite ibikombe bitatu bya Champions League Wydad Champions League trophies
ni ibikombe bitatu hari icyo yatwaye muri za 90 ariko hari ibyo yatwaye 2017 na 2020 vuga ngo icya mbere Wydad yatwaye uyu mugabo yarataraho umutoza ikindi yagitwaye 2017 oya dore reka mbikubwira ngo ufashe Lorenzo no kubijyana neza igikombe ifite bitatu igikombe cya mbere yagitwaye ifite umutoza bita Yuri Sevastanienko igima 1992 Taleb yarataraho umutoza igikombe cya kabiri bagitwaye bafite umutoza bita Hussein Amuta numva atoza muri Aziya ubu ngubu umutoza ukomeye uzwi arazwi rwose igikombe cya gatatu Wydad yagitwaye ifite Walid Regragui umutoza ajya mu ikipe y'igihugu 2022 uzahanu Taleb yatozaga 2022 Taleb muri Osi Safi yarari muri icyari na 17 cyatwawe Taleb 2017 uzahanu yatozaga yari muri Difa ngira ngo yari muri Difa ko niho amaze imyaka 2 nane watoje imikino myinshi 80 umva ngo yaratozaga muri Difa hari iyo Champions League yatwaye no gushakisha itoroshi Champions League none se nge ndibaza ni gute umutoza abesha igikombe atatwaye magnifique nadufashe Hussein Amuta muri biography uyu icyo yikwitirira ngo yatwaye cya Hussein Amuta ni umutoza w'umunyamaroc yitwa Hussein Amuta yavutse 1969 ni umutoza wabaye n'umukinnyi uzi kugira ngo mwibuke Amuta neza oya Amuta umuntu yabaye umukinnyi ukomeye yatwaye Chani muri Cameroon yatwaye Chani muri Cameroon avuye gutwara igikombe na Wydad ahubwo mu bikombe yatwaye muri Seveze yatwaye Botora 2016-2017 ari kumwe na Wydad anatwara CAF Champions League 2017 muri Seve y'umutoza Taleb nta hantu na hamwe ijya azajya kubibeshya abantu bazapiyonguyange batagira interinete please hagarika stop hano banyoherereje bareba umuntu unyoherereje abatoza batwaye Champions League kuva muri 64 kugera 2024 urutonde kandi bari umuntu unyoherereje ndabona ubwo biro bigora ujya muri ntuzo yose oya wumva ngize ngo ni nk'umuntu wenda uri kunyomoza kandi bene bari kunyomoza akabidona nabyo twifate nk'amakuru 2024 Marcel Koller uragera muri kangahe 23 ndagera ibinyira rekara nyine bya hafi 24 Marcel Koller arahiri 23 Marcel Koller arahiri ko 25 n'uyu wa pyramide wa wundi Rusanovic ni bari Rusanovic uramyamahane 2022 Walid Regragui Wydad 21 Pitso Mozimane arahiri 20 Pitso Mozimane arahiri na 19 Mawine Shabani wa Esperance na 18 Shabani wa Esperance na 19 Usena Muta Wydad nesuga handi twamusanga ni nshaka izina rero Pitso Mozimane 15 Zayn Ben Hassan TP Mazembe 2014 Patrice Cartero TP Mazembe n'ucabana na 13 Mohamed Youssef arahiri 12 Hassam El Badri arahiri Nabil Marou Esperance 2011 Lamine Ndiaye TP Mazembe 2010 2009 Hubert Veloud TP Mazembe Emmanuel José arahiri 2008 nese ko nabuze umuntu ushaka kugira mu myaka 20 oya ntabwo bisaba byose Wydad 92 yatozwa n'uwitwa Baduzaki sibyo none se yagitwaye Abdelrahim Taleb wasanga ari kwibeshya yitwa CAF Super Coupe nibyo Taleb ntari kumenya n'umujyanama we wenda Taleb ntabwo yeza twara Champions League ibyo kubibwira ibyo babitubeshye nk'abanyamakuru urabeshya abantu abanyamakuru bamwe babigwamo babikoze ukomeye wa Maroc baza kubatwaye Champions League ntabwo ari we nuko Seve yaje uriyitirira ibintu bitari ibyawe urabona afite CAF Pro lisansi CAF cyangwa UEFA Pro nyina ngo lisansi urumva ibyo bintu byose baragiye barazinzika babyereka ubuyobozi bwa PEI igihe cyo kubeshya cyararangiye ari bitazongera ubwabyo barabyemeye nge nagira ikibazo urumva Taleb niba afata abanyamakuru 25 akabwira ko yatwaye Champions League umutoza babwira n'ubuyobozi bwa PEI Champions CV arabeshya umutoza bamubwiye ko ashobora kubwiye ko PEI wo rwana abasirikare badakurikirana we agatekereza ko adafite umwanya wo kurikira bityo bashobora gufata ibintu babahuze mu kazi umutoza ubeshya CV nta kindi ni nk'umukozi ubeshya CV nyine ahantu hose nta kindi kintu nakwemerera kumbwira ubeshya CV urabeshya nta Champions League watwaye ibintu byose uvugana agaciro nabe ubeshya CV niba ubu naza umujyo nkakubwira ngo okay
nanyuze kuri radiyo rwanda, nyura kuri radiyo dise, nyura kuri fayini fm, nyura kuri radiyo musanze. ubu nzaza ngo beshe ngo navuye kuri radiyo musanze ngo nyura kuri bbc ngo nyura kuri tfa y'abafaransa kugira ngo wese mu Rwanda. Wabona iyo seve wabona ko nakubeshye ukaba ukihaye agaciro uhita uyica. ahubwo iyo ngingo uvuze umuntu besha seve nta kindi kintu avuga nakwemera bibwira nta mwanya afite wo kubikurikira akajyana ko haje na adiri yaje nta bipapuro, yaje adafite ibyangombwa ntiyabimenya. beba ko haje umutoza ukomeye. ese ko numvise ikosa ryisubiyemo. Ninde wazanye adiri? ndabyibuka ko nabihakanye niwe wazanye Taleb. ndabyibuka ko navuze uyu si umutoza ukwiriye gutoza APR. aha turabeshywe baravuga atari gukunda gupingana. sawa kadutegereze. uwazanye adiri yaje nta byangombwa. uwo mutoza arakujyana mu matsinda gute no gutoza bisanzwe nta kipe aratoza. ubwo rero nicyo kikwereka ko imva ikintu gikomeye hari ukubeshywa rimwe ukongera ukabeshywa bwa kabiri nubwo gatatu bizashoboka. adiri yaraje nta byangombwa najyaga mbona haje Taleb akubwiye ko ageze mu matsinda y'amatsinda bizashoboka. najyaga mbona nayo babwira ntabwo mu isi y'ikoranabuhanga ya digital abantu bize abantu basobanukiwe basomye bigeze gufunga barasanze ari ministre kandi yabeshye diplome. murabiyobewe umuyobozi ukomeye bigeze gufunga basanze akoresha diplome ya se. sinshaka kumugarukaho muri minisiteri y'uburezi wahoze former minister PS ariko baramufunga. niba no kugira ngo APR ishobora kuzamura umushahara w'uyu ikajya muri miliyoni 48 hafi 50 z'amafaranga bahembwa. uvuga seve itariyo nta kintu seve yo kuvuga ngo atwaye Champions League. seve abantu ngo atwaye Champions League. seve nicyo kinyoma cyane wakora amafuta kuzuka yasubiramo. mubeshyi seve n'ubu uracyahagarara imbere y'itangazamakuru ngo natwaye CAF Champions League yahereze gutsinda Etincelle yo mu nzozi yi ubundi gutsinda Etincelle yagatangaje ayo magambo. wowe urabizi kubeshya seve urabizi kubeshya seve sibyo kazu wakabeshya seve ugaceceka ngo urabona ngo none ugakomeza ukabigara mu mitwe y'abanyarwanda usikaye nko kudufata nk'abantu binjije ugafata n'itangazamakuru rya siporo ukarisuzugura nk'abantu badakora ubushakashatsi. Rikari ntabwo nzaza ngo nicare muri studio nziza SKFM kuri izi mikoro nziza sini ya Sam Karenzi yanguriye ni mixer y'ubwenge yanguriye kuri abatekinisiye bitwa Magnifique batunganya amashusho n'amajwi ngo bigende neza bize za Guajarate. ngiyewe ngo nze mbeshya abanyarwanda ibintu umutoza aje kubeshya abafite inyungu bazagenda babeshya ariko ngiyewe sinzabeshya aba bafite inyungu z'uko n'uwamuzanye babagera ko bageraho. mfa n'umutoza wa APR nta kintu mpfa na APR. APR itsinze ndabivuga ko yatsinze nkayishimira ko yakinnye neza. nk'ubu yataza kuvuga ibintu mu itangazamakuru ngo abeshye twari gusesengura ko APR yatsinze nuko yakina nkababwira ibitego byiza bya Madusi. igitego cyiza cya Madusi n'icya Watara nkabakeza ngakeza kavuga uburyo APR yadominiye Etincelle. abasaba kuzaza gushyigikira APR kuri match ya polisi cyane ariko umutoza ntwari iminota nsobanura ibinyoma nyomoza ibinyoma abeshye mu itangazamakuru. avuga ko ngo akina ngo tactique ngo ya gatatu gatanu niba ari 3-5-2 sorry 3-5-2 muri transfer marketing. urabeshye ngo niwe kipe yonyine wapangira imikino kabiri mu cyumweru dukiza na Hilal na Elmirek si wowe wenyine weruka gukina kwa gatanu ugarutse kwa kabiri ibyo si ikibazo amakipe niko bigiye azagaruka kwa gatanu. Arsenal yakinye ryari Arsenal yakinye ryari yakinye ku cyumweru zagaruka kwa gatanu nagarutse kwa gatatu nese wakinye kwa gatanu akaza kwa kabiri nagarutse ibaze umuntu uri kwitatsa yakinye na za Marine El Hilal iri guterana za MCRG iri guterana za Rupopo iraterana polisi. iyo Arsenal yakina na Champions League cyane oya fatiye mu Rwanda kazungu irakina Premier League igakina na Champions League wijya kuruse na za Carabao na za FA. twagize amahirwe yenda APR kabari ifite izi batch za MCRG ifite polisi oya ni kirarane ifite Saint wa Rupopo ni birarane wikigora birarane by'umuntu utarakinye ni birarane ntabwo nta kipe yo mu Rwanda wiva APR ni umuco ferwa fa bamenyereje utari mwiza kandi uriya muco nta kipe yakururuka indege ngo ikine none se ubwo se ko El Hilal ikinye MCRG ariko byibura APR yabikoze ivuye muri Sekafa igahita wenda APR yabikoze ivuye Sekafa hari kuwa kane n'ubwa mbere byari bibaye kuri match y'abagicumbi ubundi iyo ivuye muri Sekafa kuwa mbere ni cyumweru ibizakina ku cyumweru kwa gatandatu bakiruhuka uziko none ukibaza isaha imwe Dar es Salaam Kigali niyo amasaha abiri mu ndege abakinnyi bananiwe gute kuvuga batakina icarana n'uwakuzanye n'uwagurangiye akazi muhinde imivuno mishya icyo abakunzi ba APR bakeneye nyuma yo gusezererwa bandagajwe na Pyramide ukabakubitisha muri Sekafa ukabura gukina umukino utagaragara agomba guhimbwa ikindi kintu himba ikindi kintu ariko muri Severton ntuzongera
nujya kuvuga ngo bakwegereza imikino uzi ko El Hilal iri gukina n'amakipe abiri ayoboye shampiyona Gasogera ubundi abanyamakuru bakeneye ko arimo aratangaza ngo abatuma ndabazi Abatuma Adiri na ko Taleb reka nanjye nk'ubutumwa Taleb urimo uricara imbere ya mikoro z'abanyamakuru ukavuga ngo abanyibasira ndabazi ayibasira ubuyobozi bwa APR ndabazi ngo ndabazi tuvugisha ukuri uyu mutoza yitwa Taleb mu batoza batoje APR ntabwo ari ufite seve nziza pe APR yatwaye ibikombe bya shampiyona uyu mutoza ataraza ifite n'utwaye Champions League ngo yasanze ngo ukina bomu ngo ibipira ngo byanda gutengwa ari kubaka imikino iryoshye wereke video za pasi ibipira ateraga mu kirere nyuma y'imikino 23 ndimo ndibaza azi ko iyi mikoro za SKFM zicayeho Kazungu watangiye itangazamakuru Taleb ataratangira gutoza arabizi ko mikoro ya BNB bicayeho Kastari watangiye itangazamakuru wataratangira gutoza David Bayingana ariko na Karenzi binjiriye mu mwuga bibiri Karenzi ibitangazamakuru baratangira ntabwo turi ahantu ho kuza gukanga ndetse urimo utera ubwoba se ngo dutware wowe wahanganye na Rezilita were ahangana na Rezilita umutoza abura Rezilita umutoza akashoza kumuza kuza kuri mikoro mu gitondo ari umufana uvuze ngo ngo na Marina arayibara ko yayise urimo urabara ngo akina na Marine ngo match ngo zegeranye akina na Marine biransekeje pe aha yo APR rero mukanyunzane muri Rayon Sport reka twigiye muri Rayon Sport muri Rayon Sport ibintu byinshi byo kuvuga muri Rayon Taleb ushaka intsinzi mu gifaransa ariko Lorenzo ibe mishya mu buretse gato reka banza mu butumwa mu gifaransa